Malmalpasan ti patarimaan mo abalay mo, pare Hector. Uwan pare Buyet. Kapuday ta, iti panagsugsugal ko. Uy, talagang nagumok tigasat kang ka, pare. Tunggal mapang ka makisugal ka, mangabak ka. Manmanaw ti pan nakabak mo, pare. Nagswerte ka. Ay gawin na pare Buyet, gusto ka? No kaya't mo ti bumaklang ako. Sumurot ka magkanya ka magisugal Anya? Kas makita mo, paray, nagdakkel ti matatarimaan na balay ko. Kaya pula day ta, iti panagsugsugal ko. At iwa ka dagiti agsapsapul iti abroad. Manumulas sapul da ijay ngayon, idilig iti sapsapulag iti sugal. Ha? Iso sumurot ka matan kanya ka mapan makisugal pare. Nagganas ti agsugal. Ay, kwa, pare. Sana ka na sumiti sugal. Anusak di kalapaw ko iti nga ti taltalon. Tinapatag, naragsakat. Ken sa anak matlata mabisbisinan. Sana rumbang nga apalam ni Hector. Tanagtao iti panagsugsugal na ti kwarta na aramat iti balay na. Saan kumot nga pala ni pare Hector, tatang? Napintas lang amin ti lang ati balay na. Ma-appreciate ko, tanalaing di arkitekto anang design iti balay na. Nagdakkel nga agpaiso di balay na. Isunsamot ta ti kalawaan ti balay na dito yung lugar tayaw. Uwan, tatang. Ibagbaga na nga rod kanya ka mapanak ka nung makisugal. Tapno madanak mat iti balay akas iti balay na. Dahita ti di mo araramidan anak. No maigumon ka iti sugal ay san la balay ti mapukaw ken ka. Ure biyag mo Anya? May saldam amin asanikwam. Daga balay kenda dumapay mailakaw. Tapno lang ada maisugal mau. Kapadasan ng dayta dagiti sumusugal. Ha? Di mo dangdangan ti bagbaga na anak ka. Agtalong ka lang ngayon. Napimpintas pa ti makisugal. Uwan, tatang. Dakas dayta aramid asugal anak ka. Sana nasayat dayta. Boyet, mapanta ka ni balay da Hector. Anya nga iti aramida kay di balay da Hector, Marian. Ginom kayo kanu iti anak. Kadway dagiti babarkada na sukal. Mabay na ka mapan, bakit? Jakbat am mo dagiti manugal asa nga ilin, ha? Ay, agyaman naklakay. Nakla nung mapan ka nga paiso di balay na naginom iti arak. Mas dawa ka kang ka, bakit? Kunak no palubusan na kamapan na ginam iti arak. Subsubukin ka lang, no talaga ang mapan ka aginom iti arak, lakay. Ay naam muna kung bakit. Barkada nga agpaisaw ni para Hector. Ngayon madalimitasyon na. Lakay. Mapanak la iji talon ko na, ngam ti mapanak agbartek. Sayang lati oras ko dita, bakit? Sayang ginagado nga arakan pulutan medical man, pare Buyet. Di ka ngamin imay, di balay ko. Ha? Ay, ikwa. Adda ngamin na panak para Hector. Ada na pa na mo, no di mo la kaya ti makidanggay kada kami. Saan nga iti dayta, pare? Di ka ko magpanunot iti sa bali. Talagang nga day naramid ko iti kalman. Alala, sana na dahi tati pagsaritaan ta pare. Mawatan ka matkit di. Di mo mapanawan ti asawa man niya. Anya? Joke! Sika, ikaw lang marabakan pare? Sika talaga, pare Hector. Umay ka man kiti pare. Sa dino ti papananta, pare. Sa dino pa'y kumangay. Awisan kay di balay ko adakala. Anya? Di ka nagkadkad. Nas ka na makitam, tinalpasan ang balay ko. Ha? Sa kansan la data, agsyat ta. Awisak manan dagiti babarka na aginan tayo iti ara. Adda ko mapay papanak, pare Hector. Di na kon mapagkadkadan ita pare. Agsakit tinakam ko kan ka no di ka umaiti panangawis ko kin ka. Anya? Bumawi ka itang aginom. Gaputasan ka ngay may idikalman anaginom. Makita mo tinalpasan na balay ko pare. Bakla pa iso. Selebrasyon ko na ito katagrenag tayo iti adu apulutan ka na dungarak. Ay kat wala, pare Hector.
Awisan mo't naman nga magsugal, tagayin mo, tapno damat kwarta na akas ka na tayo. Pards! Iso matibag-bagakan ko na. Angam saan ka no ana sa mitisugal. Pare mo yan. Makita matiw nagtibalay ko. Agkakapinta sa kagawaan. Nagdakkel ti telebisyon na kaslas sinyan. Kaslanot din palasyo ti balay mo, pare. Naglawa, kanap no iti agkakangina kagawaan. Iso nga ron ngay bagbagakon kan ka pare. Sumurot ka kada kami ang mapanagsugal. Ha? Orka? Saan ka di nga damat talon mo? Isaldam pala ti dagan, tayo ti usarang magsugal. Patyan na, tapara batla kada kayo kanibakat mo ti bagbagak. Pare Hector, Di ka madanagan tag doble ti kwartam no mga baka. jak kaya ti sugal pare. At dayta ka manan ako na. Di mo man sang kay baga dayta di mo kaya ti sugal. Pagsaya atam ti bagbagam. Ha? Saan lagayam nga agdoble ti kwartam no mga baka? Ag triple pa ya. Bumak nang kantumot ten akas kada kami. Isong agpanunot kan. Apay akit kita ang tisuli ti balay ta, boyet lakay. Ako, awan bakit? Kit kita ka di, dagiti naana yun, adiding ta. Wano, umapal ka kun ni Hector ana pintas kun nagdakkel ti balay na. Uray mo na yun, dagiti daduma adiding ti balay ta. Ayos lat ta bakit? Tinapatag, sana nagtaod iti dakas ti kwarta na aramat iti balay ta. Talaga matlakay. Uray no katawaan na ka ni Hector, akalapaw laeng ti balay mo. Tinapat, saan ang nagtaod iti dakas ti kwarta na aramat dito'y balay? Bakit? Sana bali nakalapaw laeng ti balay ta. Tanaragsak tamat nga agdenden na lakay. Anya nga pare Hector. Anya tiramitan tayo kakadwa, nabak tayo mat. Zero balance tayo ita. Relax ka kadilang ambo. Saan na parikot ti kwarta? Anya. Oh, ano? Nung naibusan ti kwarta tayo, agremedyo tayo. Nagado ti matakaw dita. Dayta mo ti sigod nga aramid ko. Bawan may sugal ko, mapanak agtakaw. Ako pare. Tayta ka tikay ko kan ka. Alay ka agpanunot iti pamuspusan. Bilibakan kan. Hala, siya kung di baka mo iti pagsugal tayo. Ikandak la iti sumagmamanungal daw. At danton kwarta tayo. Promise! Imalatiw ka man dito balay pare Hector. Wan, pare boyet. Awan nga min makasarsarita ka di balay ko. Gusto nga imayan. Kasta ka di. Pasensya ka na, tawan may pasagok ang merienda. Tadayumot ngamin ti tersena di ti kataltalunan. Siga, med pare. Saan na parikot ti merienda? Nalpasa ko na nagmerienda di balay. Napresko ka ang tiangin dito yung lugar mo. Makapasalibo ka gitirik na. Talaga may pare Hector. Marelax ka di ti kataltalunan. Ne, mabisinan dyan mo pare boyet. Wan nga ron pare Hector. Kalkalpas mi lang kami na nagarado. Iso mabisinan dyan ko. Naglukmag tinwag mo pare. Talaga tinaripato man ang bag. Kukuam sa pa'y dagiti kalding nga naiwayway iti sa nunay nga dayo. Wan pare, kalding ko amin na kita. Aduda. Napaulimag ka matan pare. Kan itay pa yato malangkyaw ka. Ay ko di mo latan ni kaskaso ti panagulimag ko. At dalasim ka ni ti isip ko. Ha? Sige. Sana ko nga agbayag pare boyan. Adapay kaya paramida kay di balay ko. Ni, nagbiit ka matan na imalatiw pare. Saan pa ila nagbayag ti saritaan ta? Agawit kan? Agyaman na tadi nakpinaya nangawis kan ka ginamit arak pare. Mabay na kin ka pare Hector. Ato na daras ngayon, nawis na ng pinagkitkidan ka. Ala, aginom tabay pare. Ado ti arakan pulutan. Agpapas ka. Namartay ko kon pare. Diyak samatin ka balan ti agawid. Maulaw ako.
Nalawat ibalay ko pagturugan. Rabi iyo na yan. Ang mga nuan niya pa iti mapasamakan ka iti dalan nung agawin. Kababayan na kan ka, pare. Anya ko mga iti magbayanan. Maturugan iti balay. Ha? Ang mga orayanak ni Marian. Sakti makamu ka ni Marian nga asawa, pare. Managdanda nagkamot ako na. Ha? Maawatan ni Marian, payasaan ka makawit ita. Iso dito ka na maturog. Sa bagay, nagpakadakan ko na, pare. Alala, ituloy ta na ginon, pare boyet. Ibusan ta tinabat bati pa nga arap. Nasayatan na sabat ka kasinsin boyet. Itay pa nga orayin na kani ipagmarian. Apay kasinsin Johan, anya tinapasamak. Jinwang yu, tinakaw day di rabi eh. Anya? Awanan na jinwang yu. Hindi makariing ni ipagmarian. Awanan. Di talilaangan tinwang tinabati. Diyos ko, ayan nga ro din ti asawa kasinsin. Napan ije barangay hall. In-report na kani kapitan na tinapasama ka pa nagtakaw. Anya? Apay kasinsin. Sa dino ay tinagturugam. Tasan mo nabantayan jinwang yu. Ijay balay ni Pare Hector. Naginom kami iti arak iti rabi. Ala, agsang sangit pa ni ipagmarian. Di na namo tararamidan na gapo iti pan nakapukaw tinwang yu. Surutek ti asawa kay di barangay hall. Ay, unay matinda ti napasamak. Ikay madanagan, tapaimbestigar ko ang naimbag ti pan nakatakaw tinwangyaw, Marian. Boye, Agyaman kami, kapitana. ang kasano day tan lakay. Anya nga iti usaram nga agtalon. Tinakaw damod tang tinwang ta. Dagiti awanan ba yun nga agtatakaw? Awan konsensyada. Kakaisuna anwang ko apagtaltalon ko. Tinakaw dapay. Inawaga ko ang dagiti pulis. Umaidad dito'y barangay tayo. Daskan ama imbestigaran ang naimbag da ito. Unay mo tinapasama kay tinwang mo, pare boyet. Huwag nga ron, Pare Hector. Kakaisuna anwang ko. Tinakaw pa'y ladagiti awanan bain at tao. Pare boyet. Adipon ni Satanas no asino man dagiti nagtakaw. Ala, di ka madanagan, pare. Kinapod mo na. Nangabakak manin iti sugal. Ikang kay ti kwartan. Anya? Masyanakan ka, pare. Isong ikang kay ti kwartan. Agyamanak no kasta, Pare Hector. Talaga nasingpet kagayan. Mapangnamnamaan ka pa'y. Awanan niya man na, pare boyet. Gumotang kay ti may sakaban na bagas kan groceries tapno adu ti abasto yo. Anya? Ni, kababayin launa yan kan ka, Pare Hector. Di mon panunutan dahi ta, pards. Nasingit na nga gayam, iso at tulungan ka. Ay na, talaga ama nagtulong ti gayem mo. Agasong ngay, inikan na kayo ti kwarta. Uwan Marian, nangabak iti sugal. Jack kumawatan ta nagtaod iti sugal ti kwartang intad na. Impilit naman. Guraan na kanuno Jack amatan. Sayang dyan wang talakay. Ay, bakit? Sa payla kumaan, tamatiliw iti kabiitan a panawin dyan nagtakaw iti nuwang ta. Di man ni pare boyet. Tinakaw mitinwag na. Ayam sana bali tayo ni kakmutan iti kwarta. Di kwartang ented ko kan na kat bayad matlatin la ko mi anong na. Nagmayatad ti agilan iti naglamoyo taso ba ta makarelax na tao. Nang runa kat nagpintasan ti balay ko. Agkakangina nagiti usar ko diti balay. Siyak ti kapintasan iti balay iti lugar ni. Ginginid mo tayo ni tinapisa. Nas ka na makaruwara ka dagos ni tibalay ko. Karating akti pumanaw. Marasunan tibalay ko. Boy, nagpinsaging ginad. Uwan nga ron, Marian. Anya ka din dito ang mapas mo sama. Apo, kalaat na ito, napasama ka. Agtalinad talaan gito eh. Ha?
tulungan na ka mga asyo. Masyan kayo kanya ka. Pakalugaran, tulungan tayo ni Pare Hector. Napandagan iti siminto. Tulungan da ka, Pare Hector. Bagkatan mi iti siminto na ipandagkan ka. Tulungan nyo. Siyak mamusa na ti sakit. Nagsakit ang tinter. Abagay ka na pandagan iti simento. Pare Boyet. Ni, agyaman ang nagsublim ti puot mo, Pare Hector. Pare, Apay ngagsangit ka. pakawanan na pare. Apay ngagkid daw kay ti pamakawan kanyak, pare. Dakkel ti basol ko ka pare. Anya? Sa pala kumata babakawan na. Di ka maawatan, Pare Hector. Awan matbasol mo kanyak. Ada pare Boyet. Panakunak dinusanak niya po Diyos. Gapoy ti panang loko ka. Anya? Siyak tinang takaw itinwang mo. Anya? Tinakaw ko tinwang mo. Kat insugal ko ti kwarta naglakwak. Pare? Ulit agtagkid daw iti pamakawan ka. Sana rumbang dahi dyan nga naramid ko. Ala, agpaimbag ka kit di, Pare Hector. Imbag pa'y kada kayo nga agasawa pare. Sana ano ti kalapaw yun di nagginginad iti napigsa. Baba ni ti kasi ti Diyos, pare. San kami nadangran, kan sana narsood ti balay mi. Awan sir biti nagdakala balay ko. Gaputa narsod lang. Nakamiris akon pare. Nagtaon mo't ti pa nagsugsugal ko ti kwartang inaramat ko iti balay ko. Ha? Kaya naglablabuesak. Sikapayagayam ko ti tinakawak. Nalabit, nadidigrak. Gapoy ti dakas nga aramidek. Agyaman ak ta nakaamiris kan, Pare Hector. Di ka madalagan. Tulungan ka lata, tapno makabangon ka manan. Ken tulungan da ka, para iti pan nakaipatakder ti balay mo. Pare Boyet. Di kagdanag, napakawan kan. Basta agbalbaliw kan ang mamimpinsan, pare. Dakas ti agtakaw ka nagsugal. Day tatitandaan. Uwen pare Boyet. Tanda na aming ngayon Agyaman akmat, gapoy ti panang pakawan mo kanyak. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti